Vítám vás u ďalšieho videa na si kamerku. No a tentokrát to bude z hry na PSP FIFA 13. Takže čauky miauky, teraz ideme na vec. Čauky miauky. Toto je PSP. Hádam, že sa vám toto video bude páčiť. No, čo to nechce ísť? Aha, už to ide. Dáme si legendárov a zahráme si jeden zápas. Toto si dáme FIFA 13, Options. Legendári. Dáme si nie 10 minútové, nie, 4, 3. Dáme si 6 minútové. Dáme kick off. Ježiš, čo som klikol. Kick off. Kick off team, lebo my nejdeme hrať za jedného alebo chytať. Budeme teda domáci proti Arsenal. Ja mám rád Chelsea, ale tí, ktorí máte rád Arsenal, tak prepáčte. Ale proste, je to tak, každý má rád nechší klub. Lukáš Podolský, star player. Veľmi silný nie je, ja som tu hviezda. Soutik Arsenal, extraman forward. Na budúce možno budem natáčať na FIFA 14. Bože. Formation. Loading. No a už. Hazard, Torres, Lampard, Mikel, Hazard, Ramirez, Mikel, David Luiz, Ivanovič, Terry, Lampard, Cole. Dobre, Torresko. Dobre, Torres, dobre, Torres, teraz uvidíš. Trošku dávam malý obraz. Pekne. Tak, začína. Mi sa tak zle hrá, tak. Musím hrať trošku takto. Ježišmarja, mi sa zle hrá. A mi sa úplne zle hrá. Lebo keď natáčite, tak vidíte, ak sa zle hrá, lebo... Viete. Musí to mať pekne položené. Torres, Hazard, Mikel Jong, Torres, Ramirez, Eden Hazard. Ešte sa pokúšal sa dať ešte jeden gól, ale tentokrát mu to nevyšlo. No, a zase korval a nie. No, vidíte, nikdy nie som, keď natáčam sám, ma zase otravujú a moji bratia a každý. Ramirez! Ivanovič, Hazard, daj nabiehajú. Pekná. Nie! Minhu! Pane Bože! Gratulujeme Edenovi Hazardovi. A
ako pekná prihrávka. Torres, ale fakt tam ešte mal trošku nabíjajúcu. Mikel de Jong, Ramirez, Hazard, Wolves, Motor. Ahaha, volej! Proč jsi nevystřelil? Z voleje? Protože se mi nechce. Jugu. Nevadí, Diaby. Lukáš Podolský, Oliver Giroud, Ashley Cole. Jak je tam alebo co píše, tak jako Ashley. No, jakože, no, já jsem to dlouho nehrál a trošku to zabudu hrát. Dejme to takto. Takto. Bude to lepší vidět, či takto. Nie, no nevím, ako to vy vidíte, ale vždy to vydal na polke. Tak to by to malo být. Na polke. To vidělo. Ale že to vyjde na celé. Jinak, naozaj, výzle. Jinak musím ještě dát natočit. Mikel Ramirez, Ivanovič, Torres i Šušu. Náhoda. Další náhoda, náhoda. Je to velká smůla. Pěkně jsem ho skopul, ano. Ano, ale oni plavou zakloně levo. Toto máte držitele zlatého lopty Messi. Můj oblíbený hráč. Já jsem Messi, Jen premením stav. 2-0. Počkajte, tak vůbec že premením stav, jsem to podají. Nie. Jen kopať. Kopnem loptičku. Já jsem Tono. David. Kavlinka. Zob, cibulenka. Když se mi nechce spát. Cibulenka. Po česky to je. Dneska jsme museli zpívat to nehudobné. Cibulenka. Ater! Faul. Takže, no. Jdeme. 3-0, no. Takže. Musíme. No. Tak ještě to zkusím vypítať. Pustíme si takú, teraz mi to napadlo, lebo teraz práve prišiel, pustíme si takú pieseň. No. Takže čaute, to som aj ja, prišiel som do tohto videa. Vlastne koľko má toto video už minút? To je jedno. Tak ja som ešte 2 minúty požičal model samový. 3, 2, 1, teraz, ešte 2 minúty. Pozrite si, dal som nové video na YouTube. O projekte.
Tak. Prostě. Ešte nejdeme končiť. A môžem dať čokoládec? Nie. Dobre, až teraz ideme končiť. Takže... Musím sa sem vyriziť. Čoky maňoky. Ty vždycky choj. No, počkajte. No, ešte ďalšie raz zapnem. To som mal všetko v kábele tam pozapené. No, takže... Lúči sa s vami. Majte sa pekne.